Muamer Brekalo postao je bosansko-hercegovački simbol hrabrosti i poštenja. O svojim dijelima ne voli sam da govori. Smatra da je u prirodi svakog čovjeka da pomaže drugima. Mene kao čovjek ne definiše ono što mi se dešava, ali me definiše moja reakcija na ta dešavanja. Znači reakcija svih nas na ono što nam se dešava. Kao što ne voli da govori o svojoj hrabrosti, ne voli ni da se žali. Zbog povrijeđene kičme ima zabranu težeg fizičkog rada. Pritisnut životnim potrebama, radi upravo takve poslove. Ovim putem bih demantovao pisanje pojedinih portala da se ja teško bolestan i da traži nečiju pomoć. Znači, nije ništa što se ne može trpiti, s druge strane nikad nisam tražio pomoć, ne tražim ni sada. Ne tako davno Muamer je pronašao 75.000 maraka. Bez razmišljanja ih vratio vlasniku. Bez razmišljanja je spasio čovjeka iz nabujale Neretve, ali i gasio požare iznad Mostara. Odrastao je u porodici u kojoj je poštenje i čast veoma važna. Svako je maći svoje dijete fino i dobro, ali eto, on je baš i za roditelje, i za braću, i za komšiluk, i za svakoga je eto, šta ja znam. Dobar je i eto, ja nekad ovako reknem, ja volila da nisi tako dobar, ne valja biti vas da ni dobar. Ali eto, šta ja znam, on je tako, on kaže, ja ne mogu drugčije, ja sam taki i gotovo. U 2 navrata odbio je prijedloge da dobije nagradu grada Mostara za životno djelo. Odbio je svaku pomisao o bilo kakvoj javnoj pomoći, ponude svih političkih stranaka da bude na njihovim izbornim listama, pričaju njegovi prijatelji koji su odlučili da pokrenu akciju Poštovanje i posao za heroja. Želju da upozna ovog hrabrog momka izrazio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Čuo je o njegovim dobrim dijelima, ali i njegovom ponosu. Njegovi prijatelji smatraju da će na ovaj način Muamer Brekalo dobiti budućnost kakvu zaslužuje.